Hi guys! Hi guys! We are done with our first set. And we are so hungry! Actually, grabe. Grabe, hindi pa kami nagdi-dinner. Late kasi yung tech. Late yung tech, so 7:30 na kami naka-start. Di ba, Hazel? Yes. Yeah. Ang tagal ng sound system. Hi! Late kasi, late. Late, kung late tayo, late yung sound system. Yes, pero hindi tayo late. Kasi like 45 minutes before the gig, nandito na kami. Pero sulit yan kasi ang food dito sa Gabi sobrang sarap. Promise. Sobrang sarap. Okay yan. We're waiting for it. Sana nandito na. 5, 4. Sana ba? Sayang yung French. Labas ko ulit. Wala ba? Kasi may French guy and my baby siya kanina and we were talking French. I miss talking French, guys. Oui, ça va. Je veux te faire l'amour. Voulez-vous toucher avec moi, mon s'asseoir? A few moments later. A few moments later. Yay! Dumating na food. See this? Right. Sarap niyan, oh. Oh, di ba? Yes, Agabi is one of the best food sa Bandel. Sarap, promise. Hinihintay-hintay namin to. Inaabangan pag tumutugtog dito. Food. Yun, guys, oh. Chicken and yan, ang palaya with rice and sauce. Let's eat! Ano pa ang palaya? Bako, sabi. Thank you. Sa iyo, malamig. Sa kuya, bako. Kaya, kain po. Kain na, kain na. Badi, badi, badi. Ito muna ako, promise. I'm super hungry. I'm also super hungry.